Урия Эдемова Айдын кечеде. О evlerine pek yanıklı halda qaytып келді. Қайда чевірілсе, Османның жам кебі қатып қалған көзлеріні көрді. Ләкин анасына бір şey айтмады. Өзіні yorgun ve başı ağırgan olup gösterdi. Yatak odasına kırdı, өзіні кровать üstüne attı, için ağladı. Bu vaqытта komşu odadan Джафердің sesi eşitildi. Cevahir қайда да келмеді mi? Soradı telaşlı sesмен. Келді, başı ağıra, azı çıkıra atlanayım деп yattı. Pek yorgun mu? Yoksa hastalandı mı? Kapını yavaştan açtı. Cevahir sana ne oldu dedi Джафер. Onun sesinde telaş sezildi. Kız indemedi. Yüzü koyu yatkan kıpırdanmadı. Джафер kravatının yanına geldi. Yuklamaganını bilem, onun için kırdım. Tur sana aytacak şeyim var dedi. Cevahir yavaştan көтерildi. Ağasına bakmak istedi. Birden ellerinin betini kapatıp ağlap yiberdi. Джафер onun bileklerinden tuttu. Anda ölgenler çok mu? Деп soradı qarıq sesмен. Cevahir onun sözünü tazdıqlap başını salladı. Ağası susup turdu. Sonra elinin kardeşinin çengesinden tutup көтерді, yüzünü özüne çevirdi. Kızının kızargan, şişken gözlerine baktı. Ağlama Cevahir. O vahşilerimde kolaylıkla gelirler beyleysin mi? Ölüm bundan da son çok olur. Ama Kırım toprağını biz olarga kolaylıkla vermemiz. Kardeşi başını көтерді. O menden laf ete can verdi. Ölgenine başta inanmadım. Джафер pencere yanına bardı. Aran o gündeki terek tübünde anası sığır sarmaktaydı. Biraz bakıp durdu. Anası süt dolu kopkanı tena yerge koydu. Çette sığırga ıntılıp turgan buzağını çezip yiberdi. Ozu kopkanı alıp evge doğruldu. Джафер birden kardeşine çevrildi. Men bu gece sabahacı idarede nevbetçilikte olmak gerekim. Akyardan telefon ete bileler. Buna anam duymamak gerek, dedi heyecanlı. Sen evde olmasan ona ne diyeceğim? Джафер kardeşine yakın gelip kravatının kenarına oturdu. Bir dostu jenke keteyken anda baracak desen inanır mı eken? Kız omuzlarını kıstı. Kaç adam olacaksınız? Bilmeyim. Biraz tuşundu, az dudağını dışladı. Eki adam olmalı. Lakin ikincisi kim ekenini özüm de bilmeyim. Aralık kapıdan yanaşa odadaki kardeşlerinin çıvıltısı anasının olarını tınçlandırgan sesi eşitildi. Ana, azbarda az açıkta oynap keleyim de, dedi Kemal keskin seslen. Bütün gün oynap doymadın mı? Kardeşlerine muqayt ol. Men akşamlık sofra koyayım, şimdi geç vakitkaca oynamak olmaz. Ne için herkes oynaydı? Karanlık düşkenin yanak yarını kene bombalap başlarlar. Bir alkı bombalar mında da kelip düşerler. Buna cenk değiller oğlum. Evden çıkıp ketip meni azaplamınız. Джафер kardeşine kıya nazar attı. Eşittin mi? Daha bütün gece anda olmak isteysin, dedi Cevahir ona. Evet, olmak gerekim. Buna cenk değiller. Ona sebep mebep geçmey. Akşamlık yemekten sonra Джафер anasına bu gece evde olmayacağını ayttı. Hayrola oğlum, dedi ana ona. Niçin? Джафер biraz sustu, yerge bakıp durdu. Bir dostumla ozgarmak gerekim. Bir özün keteceksin mi? Yok, başkaları da barlar. Oğul ananın inamsız bakışlarından şaşmaladı. Ana, dedi Джафер, ananı kolaylıkla aldatıp olamayacağını anlap. Men bu gece idarede nevbetçi olmak gerekim. Akyardan telefon etmeleri ihtimal. Ananın çırayı birden denişti, lakin itirazga benzer söz aytmadı. Джаферге düşünceli alda baktı. Men yalnız değilim ana, menimden bir oğlan daha ketecek, dedi. Muqayt ol balam, kapı pencerelerini kapatıp oturunuz. İçeriге olur olmaz adam kirmesin, dedi ana. Kasevet etmeniz, bu özümüzün koyumuzdu.
Ананын yüzünde azıcık tebessüm sezildi. Bu ne yapayık, başka çaremiz yok demek edi. Başını salladı. Demek takdir edi. Cafer'nin ketkeni çokka barmadı. Ortalık koyu karanlık içinde kaldı. Kapılar pencereler bastırılgan alda Alime lampanı da biraz indirdi. Balalarını yuklamağa yatkızdı. Cevahir keni oz yatak odasına kırdı. Alime sofaga çıktı. Düşman uçakları Ahyar'ını bombalaganlarına dinlenip durdu. Boğuk top sesleri de işitildi. Bazılarının sopa aşağın kart köpek gibi vayıldagan titiz sesleri çıktı. Töpeden kırmızı topuzlar döküldü. Evlerinin divarları ağır silkindi. Sofanın camları şuvuldadı, sındı, tabanıga töküldüler. Hınzırlar şehirge barmaga korkalar. Bombalarını anda mında taşlap kaçalar dep düşündü Alime. Etraf deşetli. Balalar uyanıp korkmasınlar dep çarçabek olarının odasına kiriyatqanda karşısına Cevahir rast geldi. Ne olay ya ana, kayda yüresiniz? Sofada edim. Ahyarını yakıp yıkalar, Allah belalarını bersin. Kim bilsin bu gecede ne kadar adamın yastığını kuruttu yırtıcılar. Cevahir indemedi, terinden kokus geçirdi. Balalarının bir şeyden haberleri yok, tatlı uykudalar. Ananı oda içinde divarlar sıkkan gibi oldu. Tüf ağan ne yaptı eken diye rahatsızlandı. Ne yapacak? O da bizim gibi oturadır. Ana kene sofaga çıktı. Alçaktan uçkan uçakның kuyruğu yana yatkan gibi göründü. Birazdan kene onun boğuk sesi işitildi. Lakin çok yakında değil edi. Emenler артından keçip ketti, dedi Cevahir. Galiba urulgan. Kimninki olgаны көрünmedi mi? O'zimizninkine benzettim. Aytma balam. Tüfek sesi işitildi. Sonra ortalık çim-çırt kesildi. Bir şey olmagan gibi dersin bütün dünya tatlı uykuda. Camları sınık pencerelerden içeri serin yel sokuldu. Alime omuzlarını kıstı. Evge kireyik ana, dedi Cevahir. Anası onu işitmegen gibi indemedi. Dersin onun sakt analık duygusu ona bir şeyler bildirmekte edi. Bir saat evvelsi telefon çanı kıyamet kopardı. Telaşlı erkek sesi eşitildi. Alo, dikkatli dinleniz. Baydar betke bir uçağımız ketti. Uçucu yaralı yolunu şaşırdı. Düzgünlükte ateş yakıp konmak için yer gösteriniz. Alo. Cafer kulaklık içine kıçırdı. Men sizni anladım. Episi yapılır. O kulaklıkını çıkarıp yerine koydu. Gözlerinin ulkun odanın içine suzup çıktı. Şimdi ne yapmak gerek, dep düşündü nevbetçi. Onunla beraber nevbetçilikке kelgen oğlan biri yanında sıkı koyulgan uç skemle üstünde yuklamakta. Başının tübüne gazetaga sarılgan ayakkabılarını koygan, arkası üstüne sozulgan bir ayağı yerge sarkkan. Eki elini yukarı uzatkan. Hatırına bir vakitlarda kaydadır okugan sözleri keldi. Adam yuklaganda ellerini başının üstünde yukarı uzatıp yatsa, o yüksek rütbe sahibi ola. Yüksek rütbe çarpsın bunu, dedi o öz-özünden lakırdı etken gibi. Ortalık ateş içinde bu ağam gazı yüksek rütbe derdinde. Oğlanın omuzundan turttu. Dur ablay, dur. Telefon yanında otur. Sakın yuklama, dedi, ona işaret parmağını salladı. Oğlan ne olayatkanını anlamay, yuku sersemliginde biraz bakıp turdu. Cafer kapısını tars urup çıkıp ketti. Ablay omuzlarını kısıp barıp Cafer boşap ketken skemlege oturdu. Yarı karanlık odanın içinde telefon sesi yangıradı. Oğlan seskenip ketti, telefon aparatı başında oturganını unutsa kerek, o yakka bu yakka bakındı, şaşmalap kıçırıkladı, sonra özüne keldi, kulaklıkka yapıştı, anda kene demek ki sözler tekrarlandılar. Штабда bulunganlardan Uçkart ve Cafer, anğıçlarının yarısına kurup içen yüklü arabanın çuku bayır betke atlarını yorttırıp ketmekteler. Olarını pencere karşısında turgan Cevahir ve anası gördüler.
Ләкин арабанын үстүндө кимлер экенini сечамадылар. Арабачылар не кадар даврансалар да, учак энди төпөдө көрүнмөйдү. Бесебели о чуку байырга якын бир жерге тушты. Джафер аяк үстүнө туруп, телбевлерини каккалай, камчысын янатларынын аркаларыны шыбалай, буна бакмадан арабанын сүряты эп эксилди. Чүнки жол айланмаларынын тик көтөрүлмекте. Жол четинде тамырлары чыгып турган yüksek ve гур даллы ювес тереги янына келгенде, Джафер арабаны аз ачык кенарга чекип, атларыны токтатты. «Не oldu?» dedi картлардан бири. «Учак мында болмак керек». Джафер бу жерлерни жакшы биле. Картлар итираз этмедилер, отлар ve чалалар арасында абына сүрүнө онун пешинден кеттилер. Баягы юрдулар. Картлар фышылдаштылар, чана бажакладылар, ләкин эп юрдулар. «О, белки яралыдыр, ажеле жардым керектир», dedi карт нефеси тутулган алда. Яралы болганын айткан эдилерди. Арттан келе атканы бирден «Эй, аркардаш, кайдасың?» деп кычырды. Онун яшларынын кебі күчлүү сеси тереклер үстүндөн далгаланып учуп кетти, барып каяларга урулду, аксада улуп «Кайдасың, кайдасың?» деп текрарланды. Не чундур кете атканларынын дөртү бирден пыстылар, динлендилер. Сес солук эшетилмеди. Джафер этрафка көз ташлады. Караңлыкта бир шей көрмекнин чареси болмады. Ләкин аз ачыкта кетселер, бир аланлыкка чыкажаклары дуюлду. Yorulганына бакмадан бүтүн күчүнү топлап огге чапты. Бу колай иш дегил эди. Отлар ve чалалар эп сыклашмакта, чапмага дегил юрмеге биле имкан бермейлер. Эр алда карт адамлар адымларыны эп сыклаштырдылар. Джафер чапып оламаса айып санылмазмы? Чапты, бир кач кере сурунуп йыкылды, турду, кене чапты. О күндө бирден айдыңлык пайда болду. О сык орман ичинден аланлыкка чыккан эди. Кулагына бирден кимниндир сеси келди. «Ким бар анда?» деп кычырды карык сес. Уңа жабап оларак иңилтилер эшитилди. Картлардан бири чапа сапы кеби узун кундаклы түфекни огге узатты. «Душман улуп да бизини якалап отурмасын?» деди шубеленип. Джафер онун түфегини шымды көргенине таажипленди. Оны элинен кенарга чекти. «Оңа жардым этмек керек» деди. Пысып отурган жеринден сычырап турду, иңилти келген тарапка чапты. Чапай атканда бирден токтады. Огунде серилип яткан адамны көрдү. Ай ярыгында чересинин ярысы сиярынты көрүнмекте. «Учужу», деди Джафер. «Телефонда айтылган яралы». Тизлери үстүнө чөктү, мукайтлык ненелерини онун энсеси түбүнө тыкты, башыны аз ачык көтөрдү. «Учужу аркардаш, биз сизге жардымга келдик, көзлөрүңүздү ачыңыз», деди ялварыр кеби. Энди картлар да келип жеттилер. Яралынын дудаклары кыбырданды, о суу сорамакта эди. Джафер эвелден бөлө вазиетни көз өгүнө алмаганына языксынды. «Бир ютум суу биле алып келмесең неге чаптың?» Соңра башыны көтөрдү. Суу бармы?» деди яныкlı сеснен. «Мен шымды, оглум, 2 даккадан», деди Абламит карт. «Мында якын жерде чокурак бар. Шымды кетиририм», деди ве чапып кетти. «Шымды мен яраңызны багларым, эрше жакшы болор. Сиз кыбырдамаңыз», деди Джафер. Учужунун вujуду бир шейден сескенген кеби аз ачык титреди. Созулуп калды. Джафердин башындан кайнак суу төкүлген кеби болду. Элleri, аяклары калтырай башлады. Маңлайы буз кеби, терле. Богулай аткан адам кеби бойнуну созду. Учужунун башы үстүнө эгилген картларга бакты. Улардын дудаклары кыбырдады. Фысылдап дуа окуду, эллеринен жүзлөрүнү сыйпадылар. «Амин», дедилер. «Кан чок аккан, жардым кар этмез эди», деди Абламит карт.
Кузгу парчасы жокму? Нефес аламы, жокму билер эдик, деди Джафер. Карт Джафернин жеп фенерчигинен йигитинин чересini, соңра вujudunu ярыклатты. Учужу серилип ята, аккан кан койуруп, куруп, каберинкле болуп калган. Көлмегинин сак тарафы сымсылак. Кузгу керекми, балам? Böyleydi her şey көрүнүп тура. Кокусундан ве башындан агыр яралы. Бу арада карт консерва кутусунан суу кетирди. Ма оглум Джафер, бер йигитке ичсин. Чокрагыбыздын суу шыфалыдыр. Энди оңа суу керекми, эмже, деди Джафер. Карт учужунун көзлөрүн капатты. Джафер аглап жиберди. Оңа энди бир şey керекми? Бираз абылакта учак тура. Канатлары сынган, лекин вujуду бутун. Эр насыл жолунан болса да, учужу ону мукайтлык менен кондурмага тырышкан. Андан түшкен соң 20 адым кадар сүрөклөнүп кеткен. О кечкен жердеги отлар кан эле боялган. Эртеси күнү учужуна дефн мунасибетинен акыярдан адамлар келди. Бутун касабанын халкы яш карт деми топланды. Onun кабыры башында жакшы сөзлөр айтылды. Кырымда doğган, качы мектебini битирген. İnsanın yüregini yazıcı muzika altında Karaman yigitinin cesedi yer bağrına koyuldu. Arbiler tüfek ve avtomat ile ateş açıp onun ruhunu şereflediler. Başı ucuna taxtaçık koyuldu. Onun üstüne endi 25 bağrını көрген uçucunun adı ve soyadı yazılı. Elmir faytoncu 1916 senesi doğdu. 1941 senesi Akıyar muharebesinde Karamanca elak oldu. Adamlar darkala başladılar. Джафернин nazarına kabir yanında kızlarla turgan Жевайыр ilişti. Ozu dünyanın gece kirpik sıkmadı. Bugün insan yüreğini telçeyici bu vakıya. Şimdi gözlerine her şey duman içinde gibi görünüyor. Kulaklarında uçucunun iniltisi tekrarlanmakta. Zaten Джафер böyle hadiselerini pek ağır geçiriyor. Bir gönülsüz vakıya olsa onu çok vakitlarga unutup olamay, içten yanıp küyüp yüre, ne aytsa şu vakıyanın bağlay. Mezarlıktan çıkkan sonra ona bakıp turgan Жевайырге evge keteyik degen manada işmar etti. Kardeşi yanındaki kızlarga bir şeyler ayttı, tez ağasının yanına geldi. Джафер şimdi 5-10 dakikadan Osman'ını getirecekler. Akıyardan anası doğumuşları geldi. Onu da mında jıyacaklar, dedi. Kızının gözleri şişken ve kızargan. Aşağı mahalleden keleyatkan çoktan çok adamlarının omuzları üstünde tabut göründü. Adamlarının ekserisi osmurlar esasen kızlar idi. İnstitut dostları. Onu mezarlıkның ortasına mektepke yakın yerge defnettiler. Soysopları Osman'ın anasını koltuklap tutup turalar. O ağlay yorulgan, yangan, kүйген, ağzını aça kıçıracak ola sesi çıkmay. Onun alını korup cenazede ağlamagan adam kalmadı. Kır üstünde bir kunde iki tarafta iki taze kabir peyda oldu. Bizde ilk kurbanlar. Эки адам күрекlerinin кабырны топракнен ортты, тегизледи, мукайтлыкнен күрекlerinin аркаларынен таптадылар. Соңра башы уcuna yigitnin şahsiyetine ait малумат yazıldı, тактачык кактылар. Adamlar demeki gibi kabirler arasından mukaytlыкнен keçip darkaldылар. Şimdilik yigitnin başı ucunda kichkene taxtaçık koyulsa da, bir yıl keçken son Koylar ateş içinde kalganına bakmadan, ana oğlunun hatırasını ebedeleştirmek için üstünde onun sureti olgan mermer taş koydurdu. Джафер Жевайырны өзінің odasına çağırdı. Kapını içeriden kilitledi, arkasını kapıga dayadı. Жевайыр kadam, sana bir şey aytacağım, lakin kimse bilmeyecek, dedi yavaştan. Sonra töşeginin kenarını koterdi, gazetaga sarılgan şey aldı. Onu mukaytlыкнен açtı, bu akça edi. Bir top 100'lik.
Оларнын бір ұжундан тұтып юқары чевірді, елпазеге бензеділер. Кардашына эпі вақыт түшінжелі алда бақып тұрды. Жевайыр бір şey аңламады, сусты тәжіпленді. Мен бұларны анамны сияхатқа алып бармақ үшін топлаған едім. Оларны капык-капык, яваш-яваш 3 yıl топладым. Фашистлер кедер еттілер. Жеңктен сон ақча керек олса тапармыз. Саңа ен мұйымыны енді айтажағым. Ләкин бақ, кімсеге ағыз ачма. О, Жевайырның көзлері içine бақты, нелердір тұшынды. Жоқ, кімсеге айтмажағыңа емін ет, деді ялварыр кебі. Жевайыр мына хайырсыз хабер ішітежек кебі ажыз алға келді, қорқа башлады. Тезже айт аға, сен не yapmaq істейсің? Джафер ақчаны қайтарып газета içine сарды. Кроват үстіне бырақты, ода içinde огге артқа юре башлады, соңра бір қарарға келген кебі тоқтады. Жевайыр мені ақиярға yollaylar. Анда менің кібілері чоқ екен. Насылдыр бір ерде невбетчилекте тұрajaq екенміз. Жевайырның көзлері төгерекленді. Сен не айтасың? Я башол. Джафер елінің терс яғынан қардашының ағызını қапатты. Анам дуймасын. Жевайыр бір şey демеге білмей, төшек үстіне отырып қалды, susты. Сен яш бала дегілсің, вазиетні анламақ керексің. Жоқ есе о вақшай алманлар нелер япқаныны көреміз. Тез күнлерде мында да келіп чықарлар. Кетешат шуны көстере. Узақта ерні сарсытқан гүдірделерексілді. Тытыз геженің соны оз үкіміне кірді. Ана біраз дінленіп тұрды, барып ятмақ істеді. Джафер олған оданын қапысы янына барғанда тоқтады. Перденің четінден içeriге көз етті. О yorғанны біле ачмаған кроват үстінде урбалары тақымымен арқасы үстінде юқлап қалған. Ана қапыны явашчықтан ачып içeri кірді, оғлына узанды, ләкин уянтмаға қимады, еліні кері чекті. Джафер ғамсыз кедерсіз адам кебіттін чветатлы юқламақта. Сия uzun қашлары ақ yüzінде шымды да узанған кебі көрінді. Гүр сачлары тегіз манлайының ярысын өрткенлер. Ченге сыттыпқы бабасын кекібі, екіге бөлік, деп тұшынды ана. Бабасы шымды қайда екен? Ондан хабер тебер жоқ. Джафер анасының диққатнен бақып тұрғанындан мы, йоқса тұшынде бір şey көріп мы, абдырап сілкінді, сақ тарафына чевірілді, кене тегіз нефес ile ұйқыны девам етті. Ана не yapмақны білмес кемлеге отырды. Бұл вақытта көзлеріне қаршыда дивар түбінде тұрған сефер торбасы чалынды. Башта оңай емиет бермеген ке болды, соңра елесленді, içine гуя атеш тұшты. Да яқында қожасыны бойлы торбанен озғарған еділер. Ерінден тұрды, барып торбанын ағызыны ачты. Бір қат sıcak урба, чурап, уфақ түфек ел кедіклері. Кокус қафесі сықылған ке болды. İçinden дерсін нефес дегілде алев атеш чықты. Балам, сен не яптын дегенini озу дуймай қалды. Джафер қыбырданды, яваштан көзлеріні ачты. Башы ұжында тұрған ананы көргенде юққысы ғайып болды. Сізге не oldu ана? О яваштан көтерілді, торбаны көргенінен меселені дер анлады, чырайы жиддилешті. Ойлы олмақ керек ана, деді. Я балам, сен да яшсың. Екісі де susты, айтмаға башқа сөз тапмадылар. Санки әр şey айтылды, әр şey anlaşıldı. Төшегіңні ач, сойынып ят, деді ана, ләкин озы ерінден тұрмады. İçinde шымды қычырмақ, ағылап бүтін дүнияны аяққа тұрсатажақ кебі янық бар. Белки öyle yapsa ateşi eksilir, yüreği azacık yatışır edi. Ama ana öyle yapıp olgan insanlardan değil.
Юректе не кадар буюк янык олса, эпосы ичте кала. Акканы дуюлмаган тереен сакин өзен кибі, onun yanığı da duyulmay.